Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Handusanan sa usa ka babayi nga si Charing. Mga kandusanan, live ta karon sa aming kandusanang istasyon nga hindi pa narehistro. At ngayon mga kandusanan, aduna kitay letter sender from Tagibo, Agusan Sur. Mao kini si Charing. Ug aniya ang iyang sulat nga gipadala diri sa kandusanang istasyon na hindi pa narehistro. At babasahin ko ngayon sa inyong harapan. Maayong buntag sa inyo, Atilay Kabern. Ako si Charing, lumulupyo sa Tagibo, Agusan Sur. Ang aking problema, Atilay Kabern, kabahin ito sa aking bana, Atilay Kabern, nga kanunay lang ko niya ginakulata, kay tungod sa iyang silos, Atilay Kabern. Bago na ko isaysay, Atilay Kabern, ang mga panghitabo, Atilay Kabern, kabahin sa akong bana, Atilay Kabern, isaysay sa nako sa inyo, Atilay Kabern, ug para pod, Atilay Kabern, nga kining mga babae nga mga pilian, Atilay Kabern, makahinulsol sila, Atilay Kabern. Atilay Kabern, nung bata pa ako, Atilay Kabern, pangarap ko talaga na yung asawa ko, Atilay Kabern, ay mabait, gwapo, basta, Atilay Kabern, gusto ko perfect yung asawa ko, Atilay Kabern. Kaya, Atilay Kabern, dumating ang panahon, Atilay Kabern, nga nagdadalaga na ako, Atilay Kabern. Daghay manliligaw nga maadto sa balay, Atilay Kabern. Ang ako yung gina-check, Atilay Kabern, kung limpyo ba kini og mga kuko, Atilay Kabern. Ma-discourage gid ko, Atilay Kabern, ambot ko ngano, Atilay Kabern, nga ma-discourage man gid ko sa laki nga hugaw og tiil og kamot, samot na ning kuko, Atilay Kabern. Dili lang nato i-mention ang pangalan, Atilay Kabern, sa katong ulitaw nga nanguyab nako, Atilay Kabern, nga hugaw gyud taon siya tiil ug kamot, Atilay Kabern. Napay kuko, Atilay Kabern, nga daghay hugaw, Atilay Kabern. Ug naapay naong, Atilay Kabern, nga urag walay hilamus, Atilay Kabern. Ambot ko ngano, Atilay Kabern, nga pilian man gid ko, Atilay Kabern. Ug wala gid ko nagdahom, Atilay Kabern, nga pag-abot sa panahon, Atilay Kabern, nga naay nanguyab sa ako, Atilay Kabern. Gwapo gyud siya, Atilay Kabern. Wala gyud siya artista, wala siya si Coco Martin. Ug naong, Atilay Kabern. Perfect gyud siya naong, Atilay Kabern. Naapay kuko og tiil og iyang kamot, Atilay Kabern. Limpyo gyud kaayo, Atilay Kabern. Naapag cutics, Atilay Kabern. Colorless nga cutics, Atilay Kabern. Na in love gyud taong ko sa Atilay Kabern. Isa ra gyud kagabi, Atilay Kabern, gi sugot gyud nako siya, Atilay Kabern. Ug nag-ipon mi, Atilay Kabern. Ug nagkaanak mi, Atilay Kabern, og 5 ka buok. Gwapo gyud kaayo ang among liwat, Atilay Kabern, kay gwapa man pud ko, Atilay Kabern. Gwapo siya,
Perfect combination gyud ning duha atilay ka Bern. Pero atilay ka Bern, niabot yun ang panahon atilay ka Bern nga nagkahinay-hinay o kadagko ang among mga anak atilay ka Bern. Ang iyang batasan atilay ka Bern na usab. Manilos man siya atilay ka Bern kung makalipstick ko. Kung makakilay ko atilay ka Bern, urag wala man siya naanad atilay ka Bern sa pagkaila namo atilay ka Bern nga gwapa man iyang asawa atilay ka Bern. Gwapa man ko atilay ka Bern. Arti gyud ko atilay ka Bern. Sa sobrahan nako ka arti atilay ka Bern, sa sobrahan nako ka pilian og laki atilay ka Bern. Niabot gyud ang panahon atilay ka Bern nga gikulata ko sa kung bana atilay ka Bern. Nagbag-o gyud iyang batasan atilay ka Bern. Wala na gyud ko kasabot sa iya atilay ka Bern, kanunay na lang siya gahubog-hubog. Silusan pa gyud niya nga akong angkol nga adto sa balay atilay ka Bern. Kana atilay ka Bern, angkol nako na atilay ka Bern, pero silusan gyud niya atilay ka Bern. Dili lang ang akong angkol iyang silusan atilay ka Bern. Labi na atilay ka Bern kung naang akong mga igagaw nga magbisita sa ako sa balay atilay ka Bern. Silusan gyud niya atilay ka Bern. Mo nang atilay ka Bern. Nisulod sa akong hunahuna ang tanan. Tungod sa akong kapilian. Kung gipili lang gyud nako tong tao atilay ka Bern. Kadtong mga panahon nga nanguyab sa ako tong ulitaw atilay ka Bern nga hugaw kaayog ko atilay ka Bern. Napay naong nga walay hilabos atilay ka Bern. Pero arang gyud niya kabuutan atilay ka Bern. Nagdugay gyud sila sa iyang asawa. Pero kaning akong asawa atilay ka Bern, ginakulata gyud ko atilay ka Bern. Siluso ang akong asawa. Tapulan pa gyud atilay ka Bern. Atilay ka Bern, nagpadala gyud kog sulat sa inyong kadusanang istasyon nga wala pa marehistro atilay ka Bern. Kay gusto nako nga mo advise sa mga babae nga mga pilian atilay ka Bern. Sa mga babae nga mga pilian, ang akong ika-advise sa inyo mga inday, ayaw lang gyud mo pagpili-pili og laki. Ayaw ninyo pilia kung mahitsura ba gyud siya, limpyo ba gyud ang iyang kuko, naa ba gyud hilabos iyang naong. Ang importante, mabuhi mo og insakto. Mahalon mo og insakto, dili mo pasakitan. Ayaw mo pag-ingon sa inyong kaugilingon nga kaya ninyo mosagang sa mga hampak sa inyong mga bana. Kay kining atong mga bana, kung mahinay kanta, patay gyud ta, kung musukol ta. May gani, wala ginahitabo sa ako nga, nisukol ko sa iya, nidagan ra gyud ko. Nianhigid ko diri sa kandusanang istasyon. Para dili gyud ko niya makulata og insakto. Kay kung nisukol ko, patay gyud ko sa akong bana. Mao gyud ning akong ika-advise sa inyo, ayaw gyud mo pagpili-pili og mga higugmaon ninyo nga laki. Ang importante, higugmaon mo. Dili mo pasakitan. Atilay ka Bern, maura katong akong ika-advise sa mga babae nga mga pilian ug bana. Nga mahimo nilang bana, puhon-puhon. Mura katong ako ika-advise sa inyo. Ayan mga kadusanan, mo katong sulat ni Charing from Tagibo, Agusan Sur. Ug naghatag pagid siya advice mga kadusanan. Maayo po ning gibuhat sa atong letter sender mga kadusanan nga nagpadala siya sulat kay para pud nga makamatngon ang mga babae nga mga pilian ug ilang hinigugmaon puhon-puhon. Tama gyud si Charing mga kandusanan. Kung mapili gani mo higugmaon ninyo puhon-puhon.
piliag itong laki nga dili mo pasakitan. Ayan mga kadisanan, maraming salamat. Thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Ani Nohon. Thank you so much.